खुरुमजरी मिलियंग ताबे पुनंग पुताराम नोक्सरी मरुइबा पाउदा ngasi hing nong yai dagi achumgi economic blockade tawragani haina laukthokibada ngairingaida oil pump kaya thonglon khibadagi thau fangnataba haure pau sandona pizari All Travel Students Union Manipur Atsumna Chingda Leriba Contract Oza Sani Marifutaruk Amasung Edok Oza Chahum Kontra Homdoi Regular Tahalu Schedule Tribe Pitonganba Kamisanama Linkhatlu Jenims Amadi Assembly Secretary Taleriba Schedule Tribe Ki Backlog Posting Mention Bio Haina Chahi Anirongi Mamangdagi Dabi Tawduna Lakibadu Ngasi Fauba Manipur Sarkarna Thawai Bide Haiduna Pienta Bafongdoktuna Ngasi June Gi Tang Kunithoi Amadi Kulhumdoi Gi Lonaba Hingnong Yaidagi National Highway Singda Matam Kaktana Economic Blockade Chatharagan Haina, Marang Loktoki Badangai Naida, Nasidagi Hona, Infagi Mapam Kayada Leriba, Oil Pump Karadi Tong Hangna Kidre, Oil Pump Karana, Ayukta Tau Piba Horumlaga, Petrol Nil Haina Taduna, Petrol Piba Lepre, Tau Piriba Atopa Pump Karadana, Miyamna Tau Long Nabanung Samarakta, Q Leptana Lainari. Amarom da Chathakadaru economic blockade asigi khudong sabal lauraga oil pump singna maning makha tamna sel tanbagi thabak chatharak labadi achumna yengduna leiroi haina phongdokpa leikrabani amarom da hauzik fawbagi oinadi sarkar asina kari phirep laurabagi haiba miyam da khanganba leitri All Manipur Working Journalist Union Sindana Nupi Singtagi Oiba Ahanba Press conducted Turama Moreda Chatkiba Tangkunda Amjogi President Wangkhemsa Semjai Amadi Amjogi Vice President Oibatanatana Indian Journalist Union Gi General Secretary Ratan Luang Sana Lusingba I Paugi Lamda Thabak Tauriba Nupi Kunmathoina Saruk Yaba Tim Madu Ngarang Numidang Imphal Yorakre ISTV News Ki Nupi Mangana Saruk Yakiba Tim Maduna Moreda Sagatliba Integrated Check Post Ki Phibam Yengsin Ki Integrated Check Post Chamgat Sagatpagi Thabak Adu Kumang Zauksin Leramba Tengnaki Kongsat Aduda Border Outpost Ki Nauna Sengot Sagaliba Mapamsu Yengsinki Amaromda Howland Faida Smart City Sanana Bagi Mapam Gizayet Nariba Pibam Susatuna Yengsinki ISTV News Ki Kanguna Fanglakwa Report Ki Matungina Howland Fai Ki Ningthauna Fongdorakpada Inglisingani Mari Dagi Khundaba Hokiba Howland Fai Village Asigi Maru Iba Sinpamdi Jum Cultivation Ni Mapam Masida Smart City Sengbata Yaningde Masigi Damakta Mari Lenaba Miyoi Singda Memorandum Pisin Kiba Laide Madugi Paukum Hauzik Fawa Chap Chana Fangdri Smart City Sembana Khulla Sigi Yel Haumi Singda Akan Bachai Theng Pigani Haibagi Mi Paiba Village Chipna Fongdoraki Yumlona Balaibak Myanmar Ngamkhaigi Sambal Khabada Henjil Agliba Asi Manipur Sarkarna Yengsan Haningi Haina Fongdoraki Hairi Manipur government smart city sagatkani haina yam akan mamiyang thamliba Holland 5 village ni akoi Holland 5 village ki chiko unadana akoi gi smart city sagatpa pamba pamdawdi matangda akoi wari kaya sanadana akoi gi village chipsinga unari akoi ISTV bawgi dama bijape Holland 5 Gujarat ki Sasan Gir Wildlife Sanctuary Manungda Safari Area Haiduna Lambi Kaya Thamduna Lam Koiba Kaya Garida Koihanduna Amadi Mafam Sana Farm Kaya Manungda Leiriba Asina State Adugi Chauraba Income Kaya Lakhaudi Narendra Modi na Chief Minister Oiringai Matamda Gujarat ki Chief Minister Oina Sahitara Nithoi Sasan Tauringaida Hariba Mafam Asi Semgat Lambani BJP Yuba Morcha Manipur ki President Oina Malesna Lusingba Kangbu Amana Handak Gujarat ta Satuna Chakhwat Tharangi Phibam Yengsenbada Mafam Asi Thengna Rakhibani Square kilometer Sahum Yankairom Park Sauba Wildlife Sanctuary Asigi Manungda Asia Pig Lion Haraga Khangnaba Nongsa Makhalasi Marang Kaina Leiri Wildlife Sanctuary Asigi Manungda Safari Haina kilometer Kunmangaromgi area da tourist kayana Sarkarna Piba Gari Singda Forest Guard Singa Loinana Koina Satuna Nongsa Amadi Sa Makhal Kaya Yengbagi Khudongsa Piri Gari Amada Lupali Sing Manga Dagi Nipan Pawagi Changda Lahori Masida Natana Helicopter da Chapagi Khudong Sabasu Fanghali Sanctuary Sigi Manungda Protected Area Nataba Mafam Kaya da Lanai Miyo Singda Hainaugi Pham Kaya Tawhanduna Achauba Senda Lambi Ama Oinari Pham Asigi Manungda Miyo Kaya Lainabagi Mafam Supiri Sanctuary Asida Tourist Sing Lakhanba Khakta Natana Lanai Miyo Kaya Su Pham Tawduna Hingnabagi Achauba Lambi Ama Pihori पहले इतने टूरिस्ट नहीं आते थे यहाँ पे अभी जब से अमिताभ बच्चन साहब आया है ना तब से बहुत टूरिस्ट आने लगे हैं यहाँ पे मतलब दिन में 20-25 हज़ार टूरिस्ट तो आ जाते हैं यहाँ पे स्पेशली मोई की लायंस नोंसागी दमकता मोइना सेमगलगा थंबने अदो मसी अराउंड 300 स्क्वायर किलोमीटर मुक चावी अदुगा मसी की मनुंगसिदा जस्ट अखोगी टूरिस्ट स्पॉट नतबा की टूरिस्ट की दमकता नतबा मोइना
animal friendly man and animal punna leminaba yaba adugi su sindana moina sidai sida mango farm to holi chiku farm to holi farming di am lai khre हमारा ये केसर केरी का फार्म सारे हिंदुस्तान में फेमस है, सौराष्ट्र में फेमस है और ये फार्म से हमें पूरे साल की हमें रोजगारी मिल जाती है। वो तो ऐसा है, तो कोई बड़ा फार्म है तो बड़ा कमाता है, छोटे फार्म वाला छोटा कमाता है, लेकिन मिल जाता है। और अगर 2 एकड़ का जो फार्म हाउस है तो उसे 1.5 लाख रुपया मिल जाता है, 1.5 लाख रुपया मिल जाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की प्रेसिडेंट लुचिंगबा कांगबू अदुदा वाइस प्रेसिडेंट युमनाम गोपी डॉक्टर वाई अंतास अमदी मेंबर अहुमसु सरुया की खोंगसत अदुगा मरी लेनना मालेसना हाइकिबदा मणिपुर दसु टूरिज्म इंडस्ट्री दगी चावरबा इनकम कया लाखहनबा मणिपुर सरकार न होटनगदबनी मणिपुर द लेरिबा चिंग पाट अमदी तुरेल कया असि निंगथिना सेमगतुना टूरिस्ट सिंगी पुकनिंग चिंगसिनफम ओइबे याय हाइना फोंदोरकली मसी सिगी वाइल्ड लाइफ कोई सेंचुरी सिगी लेरिबा फिबम से सिगा अखोई की मखोई मणिपुर की कैबुलम जाऊगा सांगदनबददी याम सेंगा याम खेनगनी ममदी सिदैदा अखोई याम इकाइनिंगाइनी अदुगा सिदा फांगिबा पोसिदी सुमनगी लायन गुंबा अदुगा टाइगर गुंबा खरा खक्तनी अदुगा अखोई मणिपुर फांगी सि पृथ्वी सुपंग फांगदबा संगाय हाइबा जीव मखंदुनी मसी अखोइना टूरिस्टिंग चपदा संगाय सि येंग सुपंग फांगदे अदु हाइरिबा मोइगी लेरिबा फिल्म सिगी सराउंडिंग दा मोइना सेमी पोसिदी सोइदना टाइगर नोंसासी वो फांगी अदमाइना अखोइ सि ओहनबा फांगगदी पीपल सिंग लाखपदा अतोपा कंट्री दगी अतोपा साइड दगी आउटसाइड दगी फॉरेनर सिंग लाखो मतमदा संगाय सि ओहनबा फांगगदी अखोइगी लेरिबा कैबुलम जाउ सकम से अतोकी मतिक ममिंग चटकनी हौजिक मणिपुर की काचिन कोया सिन थुंगना पांथोकलिबा ज्वार मेला सिंग असि पालिबा सरकार असिना खांगसिन उसिनदना लेरिबासि ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन एमसुना कंडेम तवी हाइना महिरुइ लुप असिगी इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी लाइमयुम सुरबलाना थादोरकपा चेरोलमन हाइरी चेरोलसना मखाताना तसेंगना मेला सिलिबा मियोसिंग असिना तोंगान तोंगानबा ममिंग मथा कया थोनजिनदुना मरि लेनबा डिप्यूटी कमिश्नर सिंगदगी मेला पांथोकनबा अयाबा लौरी अमदी मसिदा डीसी सिंगनसु अयाबा पीरी मरि लेनबा डीसी सिंगना पीरिबा अयाबा अदुदा यावरिबा आइटम सिंग अदुगी मथक्ता तोंगान तोंगानबा ज्वार मखल कया हापचिनदुना मेला सिल्ली लांगलिबा सिंगना नमथा की थबक थरम कया चथदुना मेला पांथोकतुना लाखली परमिशन पीरिबा डीसी सिंगनसु निंगथिना मॉनिटर तौदना नाकोइनना ज्वार मेला पांथोकपा असिदा तेंबांग पीबगी मवोंगदा तुमिनना लेसिल्ली मेला पांथोकनबो होटनबदा सिल्लिबा मियोय खरना पांथोकदौरिबा मफम अदुदा लेरिबा मियोय सिंगदा क्लब की अमदी मैरा पाइबी हिमा सिंगी मफमदा मॉनिटरिंग असिस्टेंट फंड पीगनी हाइना पंथहंदुना ममल यामलबा क्लब के अमदी मैरा पाइबी इमा सिंगी थौदांगबु अमुबा काली तैसिनबगी थबक लिसांग सिटना चथदुना लाखली पुनमक्सिना मरम ओइरगा पालिबा सरकार असिना था सिगी 15 फावदा लोइसिन हनगदबनी था सिगी 16 तगी मेला सिनबा याररोय हाइरी एमसुना लमदम असिदा ज्वार गे इपाक्तगी कन्ननबा लवरलिबा खोंथांग असिदा लमदम असिगी मियामना सौगतपिदुना लमदम असिदा ज्वार गे मेला थिंगबदा सरुक याबियु करिगुंबा लम हेनबा याउदुना मेला सिलंबा थोकलबदी मदुदा थोलकपा अफफतगी दायित्व मसा मसाना पुजगदबनी हाइरी कंबोडिया डिसेबल सिंह मतेंग पांगनबगीदमक मालेमगे लेबा कयादगी सेल की मतेंग निबा लाकपा मियोय अमा इम्फाल दा थुंगलरे मियोयदगी ममिंग दी ब्लॉक हैंड्स कवी नीदरलैंड मचानी कंबोडिया की डिसेबल की दमक थबक तव मियोयनी हैंड्स का ngasi अखनना उनखिबा अमदा फोंदोरकपगी मतुंग इन्ना खामेरूज की मखुत्तगी निंखा तंबा कंबोडिया अमा ओइनबगी दमक सोकनखिबा लानफमदा मियोय चा कया सोखिबदगी ngasi फावबा अपुनबा मिसिंगी चादा 15 डिसेबल ओइना लेरी लैंडमाइन पोखाइबा यावना सोखिबा मियोय सिंग अदुदा मतेंग पांगनबगीदमक हौखिबा मेगी अहानबा चयोलदगी कंबोडियादगी साइकलना सेल की तेंबांगनिबा लाखिबनी महांगना थुंगलबा लेबाक सिंगदा योगा तंबिरंबगा लोइनना पुक्चेल चावरबा सिंगना ngasi फावबा US डॉलर 1,000 सेल की तेंबांग पिरकले साइकल दा लंदन ताना चटकदौरिबा खोंगचत असिदा US डॉलर 5,00,000 रोम खोंगतनबा पांडम थामली हाइखी I'm cycling from Cambodia to London. We want to raise awareness and funds for people with disabilities in Cambodia, but also all over the world. And the object is to raise $300,000. And the first big project that we want to realize is getting tuk-tuks in Cambodia for people with disabilities. मणिपुर थुंगलरबा मतुंगदा लमदम सिदसु योगा तंबीबगी थबक चथबत नतना महाकना खंगदबा कया अमसु योगा की हौरकफम ओरिबा लेबाक असिदगी तमसिनबा पांदम थमली ngarang इंटरनेशनल योगा डे निमित इंडिया दा यावबा फंगबदा नुंगाइबा पोई लमदम सिकी पुक्सेल चावरबा मियोय सिंगनसु कंबोडिया की डिसेबल सिंगी दमक खंबीदुना अंगंबा सेल की तेंगांग पिबियु हाइखी
To the people of Manipur, my message is that I feel warmly welcomed. Reach out to me, handsonwheels.org. Send me an email, contact me if you want to do any kind of yoga projects together. I'm open for lots of things. So, handsonwheels.org, and just send me an email. ISTV Network na Senior Directors Guild Manipur ga khusam na duna pangthok liba national amadi international gi thakta saruk yaru raba short film amadi documentary film festival gi tarani pani sanban nimita film borun thoksom gi Silent Point haiba film asi utkani miyam na ISTV sangai channel da nimidang gi pung 8 makhai amadi pung 10 makhai da uba fangani program asi hayeng ayu pung 9 amadi nungthil pung anida hairiba channel asimakta da repeat telecast oina sandok sagani Imphal da phongba local pause chronicle gi ahum suba mapu common tharam ngasi Manipur Press Club ta pangthokre tharamadu Deputy Chief Minister Gaikhangam Works Minister Dr. Ratan Kumar DIPR gi Director Somorjit Amadi Amjugi President Wangkhemsa Semjai yauna miyekana sarwyaki Amjugi President Wangkhemsa Semjai na sarkar na DIPR da mityeng sangba wat patagi journalist singna chawna khudongsa taba mayong ni haiki Minister Ratan Kumar na journalist sing na tawriba thabak sing mipung khuding makna ikai khumnagadabani phongdoki Deputy Chief Minister Gaikhangam na DIPR asi asauba ahongba ma puraknaba sarkar na mityeng sangli journalist sing gi phibam phagatnaba hotnaba gi tangai fadaba lai haiki haksan da phagadam jari haina sima sonda ai marui sangda biya sangda hek ya da ita masi ai ko ni hai to extra pero por lo que es lo que estaba en la una hay pues DIPR importance when sometimes it seems to forget Manipur State Cooperative Bank asi tha anigi manungda core banking solution leiragani haina ISTV News ka unabada bank asigi managing director Ranjan Yumnam na phongdorakli mahangna makha taraduna bank asina miyamda loan pibagi thabak su paikhat pa haure agriculture amadi masiga mari leinaba amadi tractor lobuna singwada loan pibagi thabak sathari bank asigi ATM booth ani ahanba oina bank asigi head office amadi Imphal East ta thamlagani haina phongdorakli MSCB na loan se handak marak piba kan haure masida khoina piriba loan sing se ayambana agriculture related oiba khogi farmer gi activities sing fishery gumba piggery gumba to tractor loan sing me ama piba khoi hojik haure khogi ISTV gi khogi khuthangda khoina haijening base public na su tractor loan ki khudong sa base pe MSCB dagi lobby yu hai base mahangna makha taraduna more khairamban kaithel da leiriba ima kaithel Churachandpur district ki Saikot amadi Senapati district ki Paumata block ta bank asigi branch mari hanglagani atopa branch singsu mapham sabada hangnanaba board member singna khanari haiki ahabada more da khoi strategic oiba place ama khoi commercial hub ama oir kadawri banina masigi advantage se lawraga khoina more da site already identified ore khoi hantaki tha natraga mathangi tha sida khoi branch hangdokna na ba sem sa duna lai aduga khoi gi ima market khoi khairamban bazar da leiriba ima market ki first floor sida state government already quite a plot ama identify tawraga quite is khusinare masi quite identify tawre aduga yam tuna infrastructure quite branch hangdokna na ba quite khangalak pa leire District AIDS Prevention and Central Unit Imphal East na ngasi porongpat leiba CMO Imphal East Complex da HIV AIDS ki matang da awareness program ama pangthokre program da Imphal East ki DCM Joy CMO Dr. Pusparai amadi district asigi upa adhyaksya P Sundar Susarukya ki wangang ki basing na phongdok na kibada HIV AIDS tagi ngakthok na bo na bada aikoi punna bhap tamin na basangi aran ba wakhal dagi punsi mang da na bo na si haiki DC Joy na phongdok kibada HIV AIDS na sokhal labasing da hanthana yengloi dabani makoi belaina asigi matang da ningthina bhap ta hanba changi haiki HIV positive ora ba mayam hingmina lu mayam sing asida makhata sandolakna ba makhata lakna ba sai zero da kudra bogi da wakal bol se ki pandam se sungsoi su na phang ngam gani aduna lengmi lakli ba nasigi lakiro kudeng na asik mo ba ge si sandokna aduga HIV ga bela na hingmina lu kudeng na
ऑफिस अदुगा दरगाह लेबर जगह खुदिंग चंगबदा तराम पीदना Manipur University की हिंदी डिपार्टमेंट मणिपुर की तंगाइरबा ताइबंग महैकोल असिबु मसक थिहल्ले हाइरदुना डिपार्टमेंट असिदा PhD रेकेट चथरमलिबा सिंह पुंग निफुनिपान फावगी मनुंगदा मियामदा लाले हाइजद्रबदी कैदौनुंगदा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर तुमिना लैसिलोय हाइरी पार्टी असिगी इंफॉर्मेशन एंड प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी कॉमरेड नोंगलेन मैतै की सिरोलमना हौकिबा सही अमा हेनबा असिदा मरा लैरबा PhD रेकेट चलाइरिबा हिंदी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट पाइरिबा मियोइना अकलरिंग सिंगदुना लैरे हाइबसी खंगलकपदगी तंगाइफदना पार्टी ना मखाता थिजिनबा हौरकी माओइस्टना मखाताना थिजिनबदगी फंगलकवा वाफम पल्लदुना हौजिक फावबदा अफबा महैरोय कया पुथोकलबा मणिपुर की ताइबंग महैकोल असिबु डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी ना असुकी मतिक चाइना मिंगसत थिहल्ले पार्टी ने यामना कुपना थिजिलुबदा मियोय खरदी अमना अमदगी सिन्नदुना PhD डिग्री फंगबनी हाइबसी यामना मयक सेंगले यामद्रबदा चेना चामा मरफुतरा हेना चप मानना कॉपी तौरमबनी वाथोवसिगी मतंगदा मरी लेनबा महैरोय लुप खरनसु हाइरिबा कॉपी सिंग असि मणिपुर यूनिवर्सिटी की मरी लेनबा सिंगदा पिसिनदुना खंगनगिबा लैख्रबनी हाइरि ख्वाइदगी लाइबक थीबदी हेड ऑफ डिपार्टमेंट यामना अकनरिंग सिंगदुना माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की मियोय सिंगनि हाइबा खंगलबा सिंगदा अतमनना पुलिस ताक्सिनदुना फाहनबना सिंगबा चथरकले हाइनसु मराल सिरदुना थवंग असि पार्टी असिना मखाताना येंगदुना लैथोकलोय हाइरि नाकलामरोमदा वाथोक असिगी मतंगदा एडवोकेट अमना माओइस्ट नि नत्रगा माओइस्ट कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन नि हाइबा खंगलबा पार्टी नत्रगा मियोय सिंगि मथक्ता वायनबु होनरिबा असि मखाताना तौदनबा खंगलदुना पार्टी असि इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंगदा लैबा लुक अमा नते मरमदुना एडवोकेट असिगी मथक्ता सेंट्रल मिलिटरी कमीशन CMC ना वायल लोइदबगी मरम लैते मणिपुर की एडवोकेट खुदिंगमंगना मणिपुर की निंगतम यावल लाहौ अमदी मसिगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ओरिबसिंगी मायोक्ता मखल अमतगी वायल चथनबो होनरोइदबनी हाइनसु चेरोलसना पल्ली लेंगा की एडवोकेट सिंगना मसागी मथौ पांगथोक सबा अदुना अतोपो वाफम अमनी मदु नतना यावल लाहौबनी हाइबा तसेंगना खंगलबा नत्रगा मसिगी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की मायोक्ता सेल खरगिदमक कैदौनुंगदा थवाई योंदुना निंगतम लाहौगी मायोक्ता लेपिगनु हाइनसु चेरोलसना मखा तारकली जमुना मयंग बमना इबा सैलेंग लाइरिक लेकंग लागी लिकला कौबा लाइरिक अमा ngarang ZEO इम्फाल वेस्ट की हॉल पांगथोखरे कंगलेपाक लोइना सिलोल अपुन बमरुप कलम न सिंदुना पांगथोकपा थरमदुदा इम्फाल ईस्ट की उप अध्यक्ष P सुंदर कलम की IC असेमना सिंगबा मियोय क्याना सरुयाकी डॉक्टर M प्रियवतना लाइरिक मसक ताकी थरमगा मरी लेनना अई बी जमुना न फोंदोखिबदा मणिपुर की साहित्य हेना चौखटनबो होटनबदा महाकी सैलेंग लाइरिक असिना अंगम मतेंग पांगनबो होटनबनी हाइकी RC फिल्म प्रोडक्ट्स की 32 सुबह प्रोडक्शन चरई हलगी प्रीमियर शो ngarang lamphel laiba Sankar Tokis utkre film asigi story screenplay amadi producer na laimani director na Ranjit Laikhoram ni director Ranjit na film asi child labor gi matang da yumpham oiba film ni haiki Lamdam masida class 10 amadi 12 ta mark wangna fanglakpa mahairu sing pukning thogatpa oina kendra amadi maikai gi amadi laikhidraba singi mingda semba memorial trust ke ana pangthokna ramba adu haujiti lekai gi oina pangthokpadagi hendoraktuna sagai gi oina fawba meritorious award pibagi thabak chathana rakli irengwa mapal kangjai bungda youth front irengbamna sinduna class 10 amadi class 12 ta first division da pass tawraklaba mahairu sing okpagi tharamama ngarang pangthokre tharamadula oinam kendra gi MLA ai ibo halbi yauna miyo kyana saruya की MLA इबो हलमिना फंगदोखिबदा अफबा महैरोय सिंगना डॉक्टर इंजीनियर खक्ता खनबगी महुत्ता सिविल सर्विस की लमदा हेना पुकनिंग संगदुना लमदा मसिगी शासन तौबदा यावनिंगी हाइकी खागोकम सागै नसिंदुना हंदक सहीगी क्लास 10 अमदी 12 ता माइ पाकलबा महैरोय सिंगदा पुकनिंग थगतपगी थरम मांगारांग कंगला संगम संगदा लैबा खागोकम नरेश्वरगी युमदा पांगतोखरे थरमददा हानगी CMO KH Modhumango retired headmaster KH Tombina Singba Miyakyana Saruyaki Modhumangol na haigibada mai paklaba mahairoy kaya pukning thaugatpa asina makhoida tungi asa kaya thamli haibadu takpani haiki था सिगी तांग कुनगी नुमिदांगदा उरिपो खुमनथेम लेकाइगी अनिसुबा मैरासंग मांग ताखललंबगी मतांगदा इम्फाल वेस्टर्न क्लब IWC गी इंडोर हॉलदा मियामगी मिफम पांगथोक्तुना थवंग अदुबु अकन ममोंगदा कंडेम तौबा यावना तोंगान बा वारेप सिंग लौरे हाइदी वारेप सिंग अदुगी मनुंगदा लेकाय असिदा मयाय काबा निसा योनबा चाबा ज्वार सानबा खुदिंगमक अमतो ओइना थिंगमिनबा हाइबना चिंगबा वाफम सिंग यावरी Youth Social Club Cum Welfare Center Khurai gi akoibada leiba class 10 amadi 12 ta mai paklaba mahairu singda mana mathum pibagi thawramama ngarang center asigi sanglenda pangthokre thawramadu da Khurai Chingang bam lekai jila parishad ki pradhan T Ibohal center asigi president Thaudam Rohini Kumar na singba miyai kyana sarup yaki
Amaromda Thongam Angobasing Memorial Trust na sinduna ngarang taubungkhok makha lekai da leba ipa loya lakpa amasung ima nungthilema laibungda ahanba Thongam Angobasing Memorial Award yanthokre class 10 amadi 12 da first division da pass tawkiba punna mahero nifu humdai da award adu khusinaki thawamadu da hana commercial industry gi additional director oiramba Toizam Rajen Punjab Sin Bank Imphal gi manager KC Kabui Isam gi president N Rajendro yauna miyakana saruyaki Botsem Kosem Amadi CBSE gi class 10 Amadi 12 ki parikha da chada humphudagi tadana phangba mahero chahumromda mana mathum piduna ikai khumnaba utpagi thawramama thangwaiban hizam lekai da leiba Jotin Waikhong gi yumda pangthokre Thangwaiban Assembly Constituency Development Forum na sinduna pangthokiba thawramadu Industry Minister Govindas Konthaujam IMC gi councillor S Binarani Amadi forum gi president Jotin Waikhom su sarugyaki Handak Haidokiba class 10 ki parikha da mark wangna fangba Thongju Boroi Mokhongda leiba Eastern Janitor High School gi mahiru singda mana piduna pukning thawgatpagi thawram pangthokre thawramadu da hana minister oiramba Bijoy Koizam school lasigi management committee gi president W Khamba amadi atai mioi kaya su sarugyaki afaba mahiru singda cycle piduna ikai khumnaki thawramadu da Dr Dhanabri Laisramna lamdam masida leiriba oza singna mahiru singbu pukchel sengna takpi tambiba mathau tai oza amana tangai fadana afaba oza gi magun chenaba hotnaba tangai fade haiki Bijoy Koizamna phongdokhibada private school sing asida mama mapa oiba singna kanna hotnarabasu IAS IPS na singba lam sing asida di changba ude haujik tuition gi chanabi ama oina lumna laungnarakwa asi laibak thibani afaba maheroi oige hairabadi kanna hotnaba mathau tai haiki July 19 phauba Pondicherry-da pangthokadariba second Students National Games ki ahanba phase da saruk yanaba All Manipur Taekwondo Association amadi Manipur Students Olympic Association na Manipur tingbi tongan ba category gi nupa masa amadi nupi masa taekwondo sanaro yankhaimanga khankhre Manipur Tennis Association na sinduna St. Anthony School Tennis Complex da sayolama chupna satharakiba summer tennis coaching camp clinic loisinkre tharam sida Sai Bangalore ki chief tennis coach Dr. Stalin Nagaranjan ki lamjing makhada AITA level 1 tennis coach Lilianji Yambem Jitena mateng pangduna tennis sanaroi nupi macha 19 yauna punna sanaroi humputareta takpi tambiki maroi bapau amuk hana ngasi ahing nongyai dagi achum gi economic blockade tawragane hana laukthokhi bada ngai ringai da oil pump kaya thonglon ki badagi thau phangna da bahawre minyang tabiu kunangpu amuk hana from dari